my people, how na dey? Also na dey fine. Wahala, they say not dey finish. Una don see the video wey be say Iyore Oyemozedo. The video no wa gogbo. Wa de o, iya ti yan gana ma bia o. Wala re o, iya wore gbe ti yan gana ma bia. Eri yan wana o, eri yan fi osisi yi so, eri yan wana pa. I was like, what did they do you? What you were na? And the worst thing, e go dey go ring road. I no understand whether na ring road na send you message. Oh why ring road yo? Don't tell me well. Bring on well magi gba. Like say this media, me I know they go say maybe get wetin dey for inside the social media where they make person dey kolo. Nene media mereje. Owe no gboma kefe. Odi wegbe ogie mama. You know, eri do ya ekpitan. Owo ma no gboma kefe. Odi wegbe ogie mawe. Nowadays we be say again imagine na ana yeta we. O mana mabie. Agama nahi. Lai. You know the problem in Iyore jodi gba so egbe. Oni si eba awe be bagbona. Uka agemiu bagbona ke we anything. Because in yena junu ya ri ekbiye wi ma. O junu ri anya wa. O wa junu ri anya wa. Ekwe megi ye calm down. No gwa lokpa. Na mi we wa ge o lele ya we abe bona tie neni because boni ya mu gbe ni normally okwe na mi we e mai so no tie boni ya gire ya gire agbon o me ne do we ya seri yen he o me ne ya we o se na mi we most people na mi we awe ege no na kari agbon na ri anu sin e bona tie ne do awori e bari na ya be yen ne ya seri yen we. Because when you can you know ya we money, I'll see a man give me money, you can come down and where I get all the lock, but where on your car you know the young one, on a moving book here, a year week bore, a 3 hours second year, a year week bore will knock back, you got me, you got ya you wait, I mean, a ta. O week boma send day because why? O week bonny me family again. Only at all the year, only where or you no heke no na push on Why again ya we obi gboga push re ye wan we kan no wase morocco kere o wadwa izu o me live video ana aga no na ati egbe ati o chinere abi mai no ga ati egbe abi mari ye nene mi lolo nene mi o ga ati egbe so ye na ga we obi gbo amare yen understand obi gbo na pe yo e ba yen gi je na mi we bre on ge ma gi gba ni obi gbo le si ai e na we tell me I tell you e kwe me gi anybody no do la dia we yen single wa gwala yen gwala ma no mare yen e just the truth of the matter obo ma no gbo ma kefe odi we gbo gi mama o wa re live video from morning to the next day imagine o ma no gwala mo wa ri total ekun hia we egbe hia we ane no we taloma ni nu advice ya ni awan oni no advice ma na gwa advice gbe iya be tama we even na nu we una ma aka no ho wari total for good 10 hours 10 hours bi total eni ma se no joma ya me meta meta this thing e ba nu ana ri bai e ba nu ana anwa pe u be gba o we de wiki we God forbid bad thing no we na do aso awe emi ati ya be emi ati a surrogate oreba IVF oreba to adult omo oreba amai de mi okpa no we be gbugbu ha be owu we to dey work ba wa ha we aha adult mania iya need no am do because I am no man anyhow person like that na am do iya mu ni ya wa ha me adoptive anabania the same thing wa ha ya we adoptive wa the same thing surrogate gumemwe o magwewu de na gidwai iya that means ni na ta ni obaluwe don't na abalowe you do something for yourself eme soro na je o ma omodo ya gie be media na ona ye be force ona modo ni juhu na amare ye Nigeria ubege so o ma no gbama te o kefe o di we gbogie mawe iye ma wo anywhere do something you understand we me negbewe then u gwa gbagbe o enu we je ni eri mo gwa beko eri me babuja eri me bedo ya mo ya hien nu ya we me no dawe
because oma no me go no ma seti kioja ni gbe igo jaigo sono o me because inya we igo una ame igo uya we me no dawe eni ni dawori your we because then we ya so na dia gbigbi wa de o inya ti ma gana ma bia o inya we gbe ti ma gana ma bia emi ni awu na hio emi ni he wu na hio ya we mi em no keke o ma mi wa no de ni no wa no boyeko gwa legbele kwa nu ya we mi no dawe nowadays most people you IVF yes and I saw we run then no do self ya de amokbia okbia no ma de no ma o ya de o ya we you go gwa when you have the wazobia meaning ya high wazobia o ya we mi no dawe even in Nigeria money most people e so run na me we o ma setting hama e jogere 40 something ne only ya you na thank God the way egbe be on your exist understand so I'm gonna go do aso o ba we da we ya pe ni aketi me eri da me we ni ya ti o wa gwa gbagbe de oni wa gogbo erin grodi wa de o e ki agbado wa je oji e ki oba de o new bi ni o e do ya walare o nobody can help you have to help yourself go ha help egbewe o ma na help egbewe nobody can help you because having well only everybody know where you are just doing it because ni jo mo so o we gi ja je ba ni to taye ba ni I want to advise e ma no we advise we advise nya for ni ya we mi we ma set advise gbu we no we ya wo ne gbu we to e your man ha bie yes o ma e your man but try to do something when I get Wahala o we ni ne gbe we ki imo wa I'm the head mo odukun gwa je niyan because I mean I know me understand it I mean no ko wa hiam mo wa di opa mo me ya watch se any even no rie no ma your happiness only number one because no we je niyan you are not happy wa mo mi gwe o where you are happy you are not happy emi ri owe mi kwa ri owe na ke tama we agbon ma de do eri o ma de do gwa lo ma no lele we emi no keke nu ya we owe oto ayaba hu owujo iya we osun ya ni ti ebo ni eso wo lone o me me ni ya we to ariye urie fo we o me me ni ya we ma baladian wa de nu ba be do ayin mi an me be do ta we I mo ma de ni ana no seti lele we I ma be ni ana no se ni agugu afo we ye wunya e ma iwa go we gun wa do le ladian ri grodio ave ni iwe dogun ya gwa o nene mi o me ma understand e ma ni re social media iya we no re media me no we genia e mi no re media we o wa ni no we na do afilu gba ke wa gwa kero wa ti ri grodi ade o wa de o iya we nene mi o ri grodi I don't understand o be gege o je logo me ne we oje logo awa tena e mai so abere advice we because when we genius you re advice like woman no re advice o ko ma no re advice no hori e be kwena o calm down e na o pe no ke log yin because then we genius wo ye wo kwa 8 hours o ke no wa ya bi we bi o ma no wa live video o wi o ya zo bobe the next day digo no gwa lo domo no ha hwene ni go joto ne no mo ere bani uma gi wo ma be no je na nia gume o enegbe me you we enegbe we oni o the something we o enegbe we no we wa we worst and worst every blessed day o yo moze omo na agugwo na ho wa gwa gbagbe domo no we gitie iya ti wa ganoma bie o ga da we go and do something for yourself and what a live video from morning to the next day anyway I pay wevo wa total me na live video me apegbe wo 1 hour me pe ni because bi ari u ba de ma bi gari ta lo odo kin ne ba ma ro kin a madness wa re tale me a brain where do disconnect odo ameme no gije because how can you be on live video for good 10 hours water work ba ware about to ta God forbid bad thing o ma ya o enegbe we wa ti ring road wa de o iya ti me nene mi o iya ti me no pa o bi gbowo re ne before ke no sun o bi gbe mu je wa ye ta we oseme oni wo ge hiane o wa ge hiane areba no dey pay me wuri e beba abeg
And people help me to love and like and share this video. You know, I have